Kubor Ketua Diocese Meja. Trayun don ringkat patpi, so ini aduai. Atrai jisu, neu balak loy balshayam nak benta jumi, benta kesni, hagabang kerkheng bendan burom, yakin kasi kuat si gentang jong kecing siu spa ini way by way, peribum hipa jome kun kebalang. Hakabahin sestang pandiaji kena gerenti jom kecing pernah, ini aduai, syarhem na kebenta. Kajing sius pa berkajing kelab mojong kinong pop putra Jesu to ai bor ai sorry bangi bil pendep ya kena kabok ho jat kentan da kajing ai berkajing ker khu jome meu ba em baru pasen syat junom la junom kokpa jomi bahab nengkan long ko ker jome kan wangi ma jome kan long gamot jome akan dau kubabne tuai ini ta ketimbang sini malagasni bato ma bi kang jome kubang geru ma bi kepada siu ini perwadi lam ini syarat pecoy rei pelajani nak siu amin kumbala pendek kedin penagan ya kemar dan kan Udan peluk akal kendang dan rantang dan baam dan kasnam genreng sudah baca umat ajai madong kentan madong si bendono adatnya si kemon jangan bayang syukur mantai man mangan pai
Hakikat padan buram jome agar pa jeme pemenma bikipop jonga baro aku selai kain nak benta kita kipop hamtam nama pengalapan snausi yeme babha bad bai nado menta walada ngade ban yapro nganam pen snausi sho yeme an kami yeme banyak ki baro matarwa hame kene kesituai penbiang nak benta kipop pabun jonga an bun ru yeme hala kemensem ha kata ketingiyaj pasitom tam kabam nilayaj hado kalbari nak benta jonga unong pop ku kenra tupian snow paha yakani kecinterwa jonga kajaka kabanangkong lapan rem yau jisu banyam Ngiyamane yame ko grace Pani pendon urom yame Namar bamela sispaya kapetay Akadik na bakon jome Hakmi anda kelas 4 ya ujisu balapan pong ya uda kapang sengat sya Pilatus lapan rem bamhog ya u banyap halor kadeng pna Kohon men ko parabi ya ko jisu bahok tam Pamsem day upilatus sepelapan rem yame banyam Rey de kipop jong aking Nag singdawa jong kata kesunyaj pasitom Nagarpad yame pamanis nay kamansim jong haba kansalej syabam jukun Ngai yame kujisu bai jong Kampalat banya kabangai yalade Nakuslay nado kamansim bangalapan sausi yame Watsya syo bangan klat name Tuai bangan yame barabor Anda kumta tole yang kat pamemon Kukpa tuai nak benta jongi kinong pom Menta pada kapor ketingyap jongi amen Ka buram hau kpa pada ukun pada mensem bakuj Kumbak lalong hakaba menengkong kumjo menta barabor jenam la jenam amen Kut ngap diang pun yibida nisa istombaro Ya kebamai ibib nisa ado inyam Na yung gawa yung kata nisa istom Kabang nisa na nagpaan ini merap yung nagdag na Nagabay siya yung katawa gungo Ini kusisu ini yung Nabalat lanya ini yalade Kopa jongi ubah Lepan rem yub jisu Lepan ba yub jisu Yukading puna Ngiyamane yame grace Lagi pendon burung yame Nama bamela sispaya kapacay Nakadik na bakun jamin Hakmi hadokan ne ujisu Bagadalami kahimsa Arai pelai ne Hakmi ublay Awaila Kajaka kabalai ujisu ukulan hagabachisin Ngiyamane yame ko grace Bagi pendon Ko jisu jonga om dei kijing kya jonga ta kading pna Han rei kijing kya jongi pop jonga keng
kibala bensitom sat kami hatu kata nagi jing wajong kadaga jinggalon kapasisin lois neyinga bangnanum ha baga pop bakraw o jisu jonga ya i kami adu danung jonga paro Sini, berbuat dalam isya cipunsoy, Andrei kepalai naga pesniu, amin. Kublai kumaria, kepada terjai, pranunat pala erpi para pedeni kintai, badal kusam kami balagarko, jonokon Kecaka kabasau Jisu Yeshem balaga kimi basnausi Yamani Yamiko Chris Bani Bas Nganong kerengak kumga unang kirimi banba ya geding na ngan piam ya ka ngan piam ya ka ngan piam hantam ya kecing yang kaban bibir rengkat bagacing bisa baro ibabu ya ka ngan punya seorang kita baro bagacing yap jombi bangan aiki hemi bila yap nama beli jangan ngaru ngayap nama ngai jemi Tuyarap yang jaga cingai jongmi kopa jongi basan usimon wirap ya ucisu banba ya kading pna ni yamani yami ko pris banyi pendol Kajaga kabanriw, kabaronika kairmal hau Jisu. Ni yamani yami ko Chris, bani pendon buron ya. Ko Jisu bayide. Mensua ka kemar jommi ka babhabriu lumpun Henry hakali galanti kalaja ay kajing bhabriu baro Kijing mong matkasnam kilapan sniu duryaka Sisya kay kamansim jongaru kabay kanat manba ngalayo ay kajingay ay jommi hakabaptisma bakhoy Henry ngalapan sniu duryaka dagipop jonga Kunong si uspa jonga Tang mamigay, ubala ban panitanat biyang iya ka. Jule iya gani da kijing siya sitom jongmi. Kukpa jongi. Nyo Ujisu kulon hagaba arsin Ni yamane Yamiko Chris Buram hau parau kun baram simba koi kumbagalong kamanang kong jumenta barabor junom la junom amen ko try to is neingi Keceka bapra Jisu kren hakikan cai Jerusalem Ni yamani yami ko Chris bapra Jong ilipusan Tiya kini kikintin tibang Jisu Ula kren haga gospel jong Matthews kalanong Bakandai, ujisu ukulon hakabalay sin. Ni yamani yami ko Chris bani pendon burom yamin nangi
sya skor su kita ke jingpang namar ba ukwa ingi barok min poi hakti kemanjong pa jong te kumta ko pa jong ble dadangi pha su kulon bat ukhe biang nak panta jungi baro te kumta ngi ki pa jong ble ngi dei ban khe wat lada manta yo la se ngi dang ngap hakata ko pop trong ke chung pan shoi tongin ken det ben riu in kita ke chung len bisneu jungi in kita ke chung sarong in kita chung hangame in ke ba pan chungai yala de na utrai bat ngin jan chu bat bangin amal ai la chu bangin hap bangin kelon ha ko pop nama ba ladang ingat sa kata ke chung kelon jong ko pop in am ye jan bat chi so te kum ta ko pa jong oblei kani kesengi ke pan kan mau bau jisu sya stom na ke panta jungi namar bau stom yelede ngin kala ke bamot yin yeng joj bat ngin im na ke jing im ke bathamai ke jing im ke bar tip riu tip lei ke jing im ke baya jan bhat bat ublei to man tangin sange spor ban pusan yaki ke jing im ke bang le dep le Kajaka bashipau la loi chu bor ya kachai uchi so ni ya ma de ya me ko kris bani pendon burong ya me su belui lui na ki jing wa jo kita ki jing sha stom to ya rap yang bangan bread no jong kene keperthai bangan sa tang yami ubang ade ban ko jisu nga yami na do plano chunga baro nga kuslai pangalapan song si yami ko pa chungi ba Henry kata kecing pang kipap kisang jongi kipapan pang yau jisu tunginya pusannya kecing im kejongi bahado kane kecing im kebangi yo ban ring mensem ban im suk im sain kade na kane kecing sya stom ucisu tungin nya perkhat yala kecing im bangi in law ya kata kecing sniu try to isin a yini I don't me touching I am Bandi you Christ Amen. Kublai Kumaria, Dr. Tnai A. Cry, Matkar, Kuya Pan, Predican Pay, Malakot Kuya So, Port, Kajaka gabakhatway lasa narpna ya ujisu iya mane ya me ko kris bani ya gejing pusan hala marway hala kedenut kejongi pan iosnyo nado basdang ujisu lesdang bansya kita gejing shitom panadu bolumi najing jong pilotus kila penba yo yata gedeng pna atau gejing mudor gejongi nado najing pilotus sado kalberi gejing cengai kelong hadon riuspa hadon nyospa mail kanu kelong kata gejing cengai ban nolor gejing cengai sa gejing khia jong kata gedeng pna kila penba halor jong u nimudur halamar way hadu kano kata gejing stom bagejing pisa ya kamon ublay kupa bom jukot Henry mangama pipat hatu Pakistan dadang ikit yakit marki mata kibatang si kilo ar kilo lene si kilo gejing cengai kelong tang 10 kilometer kano gejing pisa gejongi bat kano gejing jenjar gejongi Henry sumudur jusodon rius pa hadon yaus pa mai kata gejing cengai gejing ya lenti gejing u nalor kataru ula sya sempat haman la kito kijekang yo snyo ha kita ki breuk
jaka kebakadar ujisu yak halor keding kena Iyamane Kukris Bani pendon Uram Yame Andre bengi pai Hakajingim kejong Yesus Kristus Nado ba lawan segini kepertai Akaba Leparsa daw man sim ko Lord Maria Kajingwan jongu Gamdan de kay kajing tumu Andre Nado ka po Lord Maria Naseng yu Nakbenta manjo ayam jingim Kabam jikut Alor kitu Pagaytu Jaka kebakat lain. Lapan hari kemet Yesus nak deng kena. Iyamane yame kepres bani pendon ya tak ketim bom sepet. Pernah pengai tak pernah Kristen. Ini kekeliman Kungin kuson ang aking tingin kejongi. Kung kita ikun kejong belai. Belayo ia tak dikai di Bukura. Bawa kepalang bamuru leseng. Kungin bor yang kita hukum. Yang pendek yang kamram kejongi kung ikon Kristen. Pantiar na kijing snew. Kijing aurea doon nagkapercay. Saban bor kijing kai di kung kamtang iyo kepokoy. Kangin pendek bantukoy ia kemet. Jika kami sampai mesin gedung balong kita di jingkan sitom nak bentar di suruh pun jap kalau terjadi nak. Asal letet yau Jisu Iyamane yame kukris Bani pendon Hadu ba unum pensyo yalau kon ba marway ula ay kon ba marway jongu banyap na kabenta ki pot jongi to mengi ninya persan banlong kita ki Kristan ki Bapura da kabale da kababot ya ki hukum jongu blay ba mangiro hakaway kapor ninyo ban Yasyon lang lani ban yadon lang bat ublay habneng. Ujisu haswa ban put mesin ulaong. Lapayaw tao mau kang sinjab. Amray li namintan hasasni balay. Natrapar yane kamen penimpat yang aro. Hasasni kado. Hasasindon buram. Bangayo sa angkat bat me habneng. Banyaro bat ban e yame junam. Ku yau pot palsu, kumaria koi ni dong beri kuai tadi nampak mentah berukon yang kaburom alta beralkon dalam singkut Ton ini duai. Koblay melasius pa igi ragding pnam Badakas nam jong ukun jong me. Tuai bangin yokir hai hiso jong jing penim. Ha gijingim Kristan jongi kemaman la kasni. Dau Kris utrai jongi. Duai gijing duai pa jongi.
kublay kumaria berkamurom na kabenta ka jingtmu pakongsan jong pa bakpo yung pumiyo na kabenta ka balang salonsar pakhamtab na kabenta ka jingkala bamud jong kinongpop ukpa jongi di kepala kasi batomari kirintang jongi kupang yuruni mabi di balai siliu ini perwadia lamingi syar jing pensyoy Andrei tu pelajingi na kabasiliu amin Maria buku bijong day Nuway na kabasa yung napok Nta berkebor siap sini amin Berkebor pujo Nta berkebor junong na junong amin Rai punya piupa Parukun Parumatsim Lukun Ini roh ya Jesus Christ Amen